Ese mwamwumvise inkuru ikomeje kuvugwa cyane muri diplomasi mpuzamahanga. Biravuga ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yaba yarahagaritse urugendo rwari ruteganyijwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ntabwo ari ibintu bisanzwe kandi birerekana ko umubano hagati ya Kigali na Washington ushobora kuba utari mwiza na gato muri iki gihe. Muri iyi nkuru tugiye kwinjira mu mizi y'iki kibazo, tumenye impamvu Amerika yanze gutanga visa n'ingaruka bishobora kugira ku masezerano y'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Gumana nanjye rero kuko ibi ni ibintu birimo amayobera menshi, tugiye kubisesengura mu buryo burambuye. Mbanje kubaha ikaze nshuti bakunzi ba Pilot News TV aho muherereye mu mpande zitandukanye z'isi, ubwo ndavuga imibigane yose y'isi. Uyu munsi rero dufite inkuru ikomeye cyane yerekeye diplomasi y'u Rwanda n'igihugu cy'igihangange kurusha ibindi ku isi aricyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Harashize iminsi hari gahunda y'uko Perezida Paul Kagame agomba kugira urugendo mu mujyi wa Washington, ariko amakuru mashya ariho ubu nuko urwo rugendo rutakibaye. Biravuga ko uyu mukuru w'igihugu cy'u Rwanda yari ategerejwe muri Amerika mu mpera z'ukwezi kwa Mata, ubwo ndavuga ukwezi kwa kane gushize, aho yari afite gahunda yo kwitabira ibirori cyangwa ibiganiro byari byateguwe na kaminuza ya Harvard University, imwe mu makaminuza akomeye cyane ku isi. Icyatunguye benshi nuko urugendo rwahagaze mu buryo butunguranye. Amakuru aturuka mu nzego z'iperereza n'iz'ububanyi n'amahanga, cyane cyane ayatangajwe n'ikinyamakuru Africa Intelligence, avuga ko iki gihombo ku rugendo rw'umukuru w'igihugu gishingiye ku mwuka mubi uri hagati ya Kigali na Washington. Ibintu ntabwo ari byo gufata nk'ibyoroshye, kuko u Rwanda rwari rusanzwe ari inshuti y'akadasohoka ya Amerika mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Reka tujye mu mizi y'iki kibazo. Biravuga ko Perezida Kagame yari yasabye ibyangombwa, nakuvuga icyangombwa cy'urugendo cyangwa visa yitwa A1 diplomatic visa. Iyi ni visa ihabwa abakuru b'ibihugu, abaminisitiri n'abandi bayobozi bakomeye iyo bagiye muri Amerika mu bikorwa bya leta cyangwa ibikorwa by'ubuyobozi. Nyamara amakuru ahari aravuga ko ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump nubwo buturi mu gihe cy'izindi mpinduka muri Amerika, ariko muri rusange inzego zishinzwe abanyamahanga State Department zanze kwemeza iyo visa mu gihe gikwiye. Iyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zanze cyangwa zigatinza gutanga visa ku mukuru w'igihugu, biba ari ubutumwa bukomeye cyane bwa diplomasi. Ni uburyo bwo kuvuga bati hari ibyo tutishimiye mu mikorere yanyu. Ikinyamakuru Africa Intelligence cyagerageje kubaza kaminuza ya Harvard ndetse n'urwego rwa Amerika rushinzwe ububanyi n'amahanga US State Department, ariko bose batinye kugira icyo bavuga, bahisemo kuruca bararumira. No ku ruhande rw'u Rwanda, umuvugizi wa guverinoma Madamu Yolande Macron ntabwo yashubije ibibazo yabajijwe kuri iyi ngingo. Ibi byose byerekana ko hari amakimbirane akomeye ari kubera inyuma y'amarido, ni ukuvuga behind the scene nyine ya diplomasi mpuzamahanga hagati y'ibihugu bibiri. None se kubera iki Amerika yahisemo gufata uyu mwanzuro ukaze ku masezerano n'u Rwanda? Impamvu nyamukuru iragaragara, ni ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Washington irashinja Kigali gufasha umutwe w'inyeshyamba wa M23 wamaze kwihuza n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Ngira ngo murabizi AFC M23 ndetse na Twirwaneho. Amerika ivuga ko u Rwanda rufite ingabo ku butaka bwa Kongo kandi ko izo ngabo zifasha M23 kwigarurira uduce twinshi. Muri iki gihe Amerika yashyizeho ibihano kuri bamwe mu bayobozi bakomeye b'ingabo z'u Rwanda. Amerika irasaba u Rwanda gukurayo ibyo bita defensive measures cyangwa ingamba z'ubwirinzi, ariko Washington yo ibona nko gushyigikira intambara. Kutumvikana ku cyerekezo cy'umutekano muri Kongo niyo ntandaro y'uko n'urugendo rwa Perezida Kagame rwakomwe mu nkokora. Amerika ishaka kwerekana ko itazakomeza kwihanganira ibikorwa by'u Rwanda muri Kongo niba rudahinduye imyitwarire. Ku rundi ruhande, Perezida Kagame na guverinoma y'u Rwanda bafite ibisobanuro byabo kandi bikomeye. Mu kiganiro Perezida Kagame yahaye ikinyamakuru Jeune Afrique mu ntangiriro z'ukwezi kwa Mata, yasobanuye ko u Rwanda ruzakomeza kureba inyungu zarwo z'umutekano.
yavuze ko ikibazo cya FDLR ari ikibazo kitigeze gikemuka, aho FDLR ari umutwe ugizwe n'abantu basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, kandi u Rwanda rushinja guverinoma ya Kinshasa iyobowe na Perezida Felix Tshisekedi Chilombo gufatanya n'uwo mutwe mu kurwanya M23. Perezida Kagame ashimangira ko u Rwanda rudashobora kurebera mu gihe abashaka kurutera bafatanyije n'ingabo za leta ya Kongo arizo FARDC. Ibi nibyo bitera impaka ndende. Amerika ibona M23 nk'ikibazo, u Rwanda rukabona FDLR nk'ikibazo kibi kurushaho. Uko kutavuga rumwe niko kwatumye gahunda yo muri Washington z'amagatotsi. Hari icyitwa Washington Process. Aya ni amasezerano y'amahoro Amerika yagerageje guhuza u Rwanda na Kongo mu kuboza ku mwaka ushize. Intego yari yo guhagarika imirwano no gutuma impande zombi zumvikana. Ariko biragaragara ko aya masezerano ari kugenda nka nyomberi, bivuze ko atari gushyirwa mu bikorwa. Nyuma y'uko Amerika yanze gutanga visa kuri Perezida Kagame, u Rwanda ntabwo rwabyakiriye neza na gato. Byahise bigira ingaruka ku nama y'itsinda rishinzwe kugenzura imishyikirano. Iri tsinda rigizwe n'abantu b'imena. Ku ruhande rw'u Rwanda hari Jean Paul Nyirubutama, umujyanama wungirije mu by'umutekano na diplomasi. Naho ku ruhande rwa Kongo hari Patrick Rubeya, intumwa yihariye ya Perezida Tshisekedi. Mu rwego rwo kwerekana kutanyurwa, u Rwanda rwe rwavuze ko ruzaba ruhagaritse kohereza intumwa zarwo muri iyo nama yari kubera i Washington ku ya 22 Mata. Byasabye imbaraga nyinshi za diplomasi kugira ngo bemeze ko inama iba, ariko u Rwanda rwanga kujyayo imbona nkubone. Bahisemo gukoresha ikoranabuhanga rya video conference. Inama iza kuba ku itariki ya 23 Mata, bivuze ko yakereweho umunsi umwe. Ibintu turimo kuvuga hano birerekana ko diplomasi iri mu bihe bigoye cyane. Ubusanzwe iyo umukuru w'igihugu agiye muri Amerika biba ari umwanya wo gushimangira ubucuti, ariko ubu kuba urugendo rwarasubitswe bitewe n'ibyangombwa birerekana ko Amerika itangiye gukoresha imbaraga z'ibyangombwa, no kuvuga visa power nka tekinike yo gushyira igitutu ku Rwanda. Ese bishatse kuvuga ko umubano w'u Rwanda na Amerika ugiye gusenyuka burundu? Oya, cyo gisubizo ntabwo ariko bimeze, kuko ibi bihugu byombi biracyakeneranye mu bijyanye n'umutekano w'akarere n'ubucuruzi. Gusa ubu turi mu gihe cyo gupimana imbaraga. Amerika irashaka ko u Rwanda rurekura M23. U Rwanda narwo rurashaka ko Amerika yumva ko FDLR ari ikibazo gikomeye. Ibi kandi bigira ingaruka ku baturage bo mu burasirazuba bwa Kongo. Iyo abahuza, no kuvuga abamediateri nka Amerika n'impande zishyamiranye u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batari kuvuga rumwe, imirwano irushaho gukaza umurego. Muri iki gihe turimo kuvugana, inyeshyamba za M23 ziracyafite igice kinini, no kuvuga ngo bigaruriye igice kinini cyane, kandi ntabwo bigeze bava mu birindiro byabo bikomeye cyane bijyanye no guhagarika intambara, nubwo muri iyi minsi basubiye inyuma bakaba bageze Kamanyora. Ngira ngo murabizi muri gahunda yo kubahiriza amasezerano ya Washington. Mu gusoza rero, iki kibazo cy'urugendo rwa Perezida Paul Kagame rwahagaze muri Amerika ni ikimenyetso cy'ihinduka rikomeye ry'ibihe. Amerika ntabwo ikireba u Rwanda nk'inshuti idafite amakemwa, ahubwo itangiye kuyihamagara mu nshingano ku bijyanye n'ibibazo bya Kongo. Ku rundi ruhande, u Rwanda narwo rurekana ko rudashobora gukurwa ku cyerekezo cyarwo cy'umutekano niyo byatuye imihanda cyangwa inzira zijya Washington zifungwa mu gihe gito. Igiye gukomeza rero kubakurikiranira hafi y'inkuru, turebe niba hari andi makuru mashya azasohoka, yaba aturutse Kigali cyangwa i Washington. Ese Amerika izongera gufungura amayira? Ese u Rwanda ruzemera koroshya amakimbirane muri Kongo?
tubitegereze, turi kumwe hano kuri Pilot News TV. Ese mwebwe murabona iki kibazo gute? Ese muratekereza ko guhagarika urugendo bishobora kugira ingaruka zikomeye ku bukungu cyangwa ku masezerano y'umutekano? Twandire igitekerezo aho hasi hagenewe gutanga ibitekerezo muri comment section down below. Ubundi dukomeze tubane 5 kuri 5. Nibagire ukanda like, subscribe. Murakoze kandi tubifuje gukomeza kugira ibihe byiza.